Srbije u planinskom biciklizmu, ujedno i poslednja ove godine, tako da je ovom trkom juče zvanično završen Kup Srbije. 70 biciklista iz biciklističkih klubova Srbije i Crne Gore vozilo je makadamskim šumskim putevima i stazama Sokobanje, a start, odnosno cilj trke, bila je letnja pozornica na Vrelu. Aleksandar Miletić, član sudijske komisije trke, kaže da je, kada je organizacija trke u pitanju, sve proteklo u najboljem redu. Bilo je ukupno oko blizu 70 učesnika trke, što je sasvim dobar broj. Trka je bila 8. trka Kupa Srbije u planinskom biciklizmu i ujedno i poslednja trka, tako da je Kup Srbije danas završen. Vozili su 4200 metara, znači predivnu stazu Sokobanje i predivnoj organizaciji biciklističkog kluba Gorski Sokobanje, koja je možda staza jedna kao Monte Carlo na primjer Formula 1. Recite mi, dakle, simbolično je zatvoren Kup Srbije ovom trkom, a naredne godine šta imate u planu? Mi želimo da zadržimo, dakle, i za narednu godinu tradicionalno da trofej Sokobanja bude u organizaciji biciklističkog kluba Gorski kao do sada. Isto to će biti jedna trka Kupa Srbije, ranije se to zvala Liga Srbije, sad se zove Kup Srbije. I voli bi da, ukoliko je moguće, da isto ova staza bude tradicionalna staza, dakle, u Sokobanji za ovu vrstu biciklizma. Pobednik trke u konkurenciji seniora Bojan Đurđić iz biciklističkog kluba Radnički iz Kragujevca i Demir Mulić iz biciklističkog kluba Ciklomont iz Bijelog Polja, koji je zauzeo drugo mesto, kažu da je organizacija trke bila odlična, staza jako dobra, a vreme lepo, tako da su imali sve preduslove da daju svoj maksimum. Bilo je zaista sjajno, staza je veoma dobra ovdje u Sokobanji, zaslužuje da ponovo bude međunarodna trka kakva je bila pre 2 godine. Konkurencija je bila kao i na svakoj trci ove godine što se tiče Srbije i Kupa Srbije. Imali smo i takmičari iz Crne Gore, tako da zaista sam dobro vozio, zadovoljan sam i srećan što sam bio. Recite mi, ne takmičite se prvi put u Sokobanji? Tako je, ovo je moj 3. ili 4. put, ne mogu da se setim tačno. Zadnji put pre 2 godine, nažalost nisam bio prošle godine i nadam se da će ponovno doći. Recite mi, da li ste prvi put na nekoj trci u Sokobanji? Ne, bili smo prošle godine na maratonu u Vrmđi, tako da ovo je drugi put tako dolazimo. Kako je bilo tada, da li je ovog put uspešnije? Pa, odlično, i prošli put je bilo super, ovaj put je ljepše vrijeme i super, sve pohvale organizaciji, gradu i uopšte nisu. Da li ste zadovoljni sa tako? Naravno, je odlično. Recite mi, je bilo teško konkurencije kako? Pa, solidno, onako očekivano, kao i uvijek u Srbiji. Dobra borba najprije sa šampionom Srbije Bojanom Đurđićem. Iako je kraj sezone, sasvim se zadovoljan formom, poslije balkanskog prvenstva prošle nedelje. Također, za 3 nedelje nam je balkanski šampionat u drumskom biciklizmu u Nišu, tako da i tu očekujem neki solidan rezultat, iako nismo baš u drumu toliko popularni crnogorci. Znači ovo je bolje, tamo više leži. Da, Crna Gora brdo. Svečana dodela medalja obavljena je na letnjoj pozornici Vrelo, a samu trku obezbeđivali su predstavnici MUP-a, Doma zdravlja i dovoljan broj redara. Jedan lep sportski događaj u našem turističkom mestu, zadovoljni takmičari, pokazatelj su da je još jednom Sokobanjski biciklistički klub Gorski bio na visini zadatka kada je organizacija u pitanju.